Urang lek kai ke Unison FC urai kut buam la syajit kum man of the match ha kelempung semifinal Hamadan Kur Kelang Bahrembang. Katai kelempung kelalong ke Isong Shit bah ha kakat Patrick no pra. Kejing kun ha katai kelempung kelong hapdang ke Unison FC persya ya ke SYM Anthony Shillong. Ha ka ba ke SYM Anthony kala sya pelim no da sau gol no ha ka Unison bat ke Unison kelarung sya ke final ke banlong ha ka Arplay Trick no pra ukongsan ha kelempung semifinal jong khat Patrick no pra ulong uba penhun renghang na umroy nongra bat ubala ai kublai kitbok keruang sekirang leka syaban sedang kelempung. Ha ka Arplay Trick no pra ke Unison FC kan yakun final persya ya ka wapung 11 combine ha ka por shibije no phai singi bat shwa kata ha ka arpu artrek no pra kanon ka fiat ha ka te kamadan. Ladies and gentlemen, may I have your attention please?